li pîroztirîn cihê aynî yê êzidiyan Pirzgeha Laleş û bi amadebûna mîrê êzidiyan û civata rûhanî û kesûkarên qurbaniyên destê Daeş salvegera heştê ya komkujiya êzidiyan hate saxkirin. Mayan Xatûn hevjîna mîrê êzidiyan bi dilekî pirxan behsa evê rojê diket û dibêjit êdî sebr û hedara êzidiyan nema divêt kêşên êzidiyan bihêne çareserkirin. Jiyaleke dîva rawişkarê mîrê êzidiyan jî heşt saliya komkujiya êzidiyan bi malperekê reşê di mêjoyê de didete diyar kirin. خودی مخابن براستیشک اما 8 سال بورین کو سربی فرمانا مزن یا رشو یا دلئیش و یا نخوش بسری مدهاتی راستی مدگو پشتینگی پشتی 2 سالا سیا دی تشتک بو وی ملتی ایتا کرن وی ملتی مظلوم راستی تشتک بو ما نهاتا کرن لو ما اسئلو کا دنگی خو ادگهین مع حکومت عراقی و حکومت کردستانی و مجتمع دولي هر انسانك ضمير انسانيتي القلبيت مدفيا يعني شنقار بيت آبادان كرين ومخطوفات مشك بزفرن بدلكي خوش وأبا ناجياتا تعويضك بوان شيبت وأوارد مش بن فان شادريت رزي في هافيني في قرمي ويد بن شادرك 4 متر دا براسي حياتك سخطة ويد جوارة مدفيا أف إبادة مشهد با ناس كرين وقت جينوسايد أف كيشا الشنغالي بين شارع سر كرين وشنغال بيتا آبا كرين وكيزي أمني وعسكري وسياسي جي بيتا استقرار كرين حتى أف خلقا بکاره بزفره داخوازیا مجی ئەڤروپای ما مجی بۆ هەموو دنیای ئەو بۆ هەموو پێک و کار بکەن بجددی هەتا بگەهنە چارەسەرکردنەکێ بۆ vەگەڕاندنە ئاوارە. قربانiyên destê Daeş bi çavekî tijî rondikû bi dilekî şikestî dikene qêrîn û hawar ji bo kesûkarên xwe û dibêjin kesek xwe li wan nakete xudan. في 8 سالة مزاروكت خونا دينا 5 زاروين من مفقودن زلامي مي مفقودة تيد مجن تيد مي هيش 15 نفر إشمالا من مفقودن قالكي بزحمتا وأم هي بياخد جهيننا همو دنياي مدفي إيكاربي ما فرابي تشتاقيش مرة بكا هكاد ساغن وهكاد مرينا بس أم نتيجة وان زانب يعني إنه حفظ لامج مالا مدقرتينا كوريم وهفاليم وتيد مي ويلدا سداعش هم خوشكو برا وزاروين منن وداكو خوشكيد منن وبيشا كاتكوجين ما قشتا سعوديا ومير كشتين كاتكوجين كشتين زارو كشتين دەیەتە زانی کلۆ ڕۆژە سەی هەشی 2014 لە شنگالێ بە هەزاراتە ژی ئێزیدیان بوونە قوربانی و هاتنە ڕەواندن و هەتانەها نێزیکی 2700 کەسان دەبێ سەر و شینن. هەشت ساڵن کەسوکارên قوربانiyên destê Daişê dikene qêrîn û hawar ji bo rizgarkirina kesûkarên wan ji destên Daeş lê wek ew didine diyarkirin salane bi qêrîn û girîn evê bîreweriya sax dikin lê kes xol dengê wan nakete xudan û heta niha jê kesûkarên wan di nava destên Daeş de mayne. Ekrem Derwêş, dezgehê mîdyayê Badînan, Pirzgeha Laleş.